Ansel mo lakay. Sumurot ta kada Elsa agayom ko. Bareng maadaan tamutan iti anak. Apay, papanan tayo aya bakit? Mapantayo nga rod iti lugar ti kasinsin ni Elsa. Tada kano nalaing amang ngagas ijay. Maagasan na kano amin. Kanda gitay saan ang makaanak akas kadata. Maikan na kano iti solusyon. Anya? Alan alakay. Bareng agsikuga kon. Ingkagrubwatan. Uray di ka agdigusun. Agsukat ka lang kun lakay. Dito'y kano ti pila dagiti kayat na ti maadan iti anak. Dito'y tang agpila selmo. Nay, bakit mo ti kaaduan anak kapila dito? Ay na, uray bakit? Basta agbinulan pa'y laeng. Adda kano posibilidad ng agsiko. Kasta mo tinadamag ko. Ha? Ay no, sapay la kumata maadaan tan iti anak lakay. Anya ti adda dito eh? Doktor o ano anya? Tsaka mo basta mangagas ko na damat. Maamuan tanto no madamdama. Nay, anya dagito adda dito'y lamisaan na nakabutilya ay da? Agas mi dagita ka ni Selmo nanang. Inuman mi, bareng maadaan kami iti anak. Simurot kami kan ni Elsa agayim ko idi kalman anapan iti ayan ti mga agas. Kahit anyat ko na ngay. Ay padasim mi kano ati uminom iti dayta nanang. Ket kalpasan ti makadomingo agsubli kami manen. Aya, malangarod bareng madaanak to ni ti apo ko. Ay na, kailiw kumeten ket ti madaan ni ti apo ko. Wen nanang, di kay madanagan. Ta umadanin ti panagsikog ko. Excited ak nga rodon nga agsikog nang. Sapay la kuma. Daytay kuma triplets ket tapno masulit mi ti maadaan iti anak. Oray sana triplets, oray maysa, tinapatag, adda. Ay, awang mulat talakay. Namin anutan na nagsubli-subli iti ayan day jay amang ngagas ang awamot epekto jay tinumtumarta. Ala, saan tangaganap? Dapat check na dilaylaang ti panakaddaan tayo ti anak. Dumteng tumat lang. Saan pa siguro nga itat ti umno apanawag? Kanon tupay ngay, mapanon titawan. Bakit kun lakay tanton? Basta di ta mapukawan iti namnama bakit? Tani, pulimin sa ti maladaw amadaan iti anak. Takitam ni kabagis kaw. Naladaw ang nakaputot. Pito atawan na nagdenada ka ni bakit na sada na addaan iti anak. Kaano sa bali ti mangmangig ko nga agwarwara sa damag selmo. Saan sa ka no aputot ti kabsat mo jay impas ngay ni bakit na? Ha? Awan pamanagnak iti dahi ngay bagbagada. Isa di ka mamatilatan iti anyaman na mangmangig mo bakit? Ay da, si kaman ti ala ka may saninang. Da kayo kan ni Selmo alakay mo. Eh, no kasta? Agpabunyag kan Lisa? Wen, ay na. Igidan min ti pan nakabunyag ta anak ko iti kasangay na. Maikamanon day jay nga anak yu kan nila kay mo Lisa. May kaliman Ay na, imbag man. Nakalima kayon. Ganda kami. Awan pa'y uray maysa. Kaanyat kukuan nyo nga ay. Agawaan nyo nga minti aganak Iyag agawa mi mo't ang talagang awan. Nagpakita kayo ni ti doktor. Saan pa Kagpakita kayo tapna mo yung taramidan nyo. Kasta mo tararamidan dagiti daduma. Nabayag adida na addaan iti anak. Ngami din nagpa-doktor da. Naadaan damot to ni iti anak. Nagsasaruno pa yan. Alang arod, taagpa-check up kamintuman ngagpaiso. Kawan Idi pala ko mga min nagpa-doktor kayo Ang malasang butan nyo taubing kayo pa'y. Makaanak ka pa'y siguro iti upat, 105. Uray may sawan no dwa. Basta adda Lisa. Mabalina. Kaslag nervyosak mat ay da. Anya ko mga iti pag nervyosan. Amangan no siyak ti matakwatan da nga dedeprensya na.
Kasano nga data? Ay, samot siguro. Basta agpa-check up ta. Tapno isuro dati rumbang nga aramidon ta. Di ka kami agpampanunot iti negatibo, ah? Wala nga ron. Mapantay itong bigat. Nabayagan nga agpadpadoktor kayo, anak ko. Anyat ko na ti doktor yaw. Ada ka di mo ilanamnama? Ay, awan nanang. Anyat kayat mo asawain. Ni Selmo ti ayan ti deprensya. Isuasaan kami amadaan iti anak. Anya? Ay kasano daytan ngay. Talaga nga rudasan kayo ang maipayan iti anak Ay, sapay tarigagayak launay ti maadaan iti anak nanang. Ay mangampun kayo na iti bilang yung anak yo. Hey, narigat ti kasta nanang. May mayat mo't laeng no nagtaod ang mismo kada kami ti anak mi. Kaanya nga rod ti mabalay, no talaga nga awan. San mga rod ang makaputot di asawam? Nanang. Adumot ti kasi ti kasasaad yaw. Nangampunda, ka nagbalin mo ang nasaya at dagiti nampunda. Tadipindi dahi tayo ti panang padakkel dagiti naganak. Ay, basta. Jay agtaod ang mismo kanyak ati kayat ko nga anak nanang. Jak kayat ti mangampon. Ay da bakit nakaturog ka? Apay aya. Ang dapat madlaw ko ka. Manipod na duktalan asak ti adda diferensyana. Ajak makaputot. Kaslat ti mamnay kamutin kanyak bakit? Tunggal agid data, nakatalikod ka kanayo ng kanyak. Kastoy, ti pakakomportablyak. Isu abay-bay anak. Napakabasulak ti saan ko apa nagputot. Sorry ang amjak na gayatan ti kastoy. Maturog takit din tani rabiin. No kayat mo, mangampun tayo ti ibilang tanga anak ta. Saanon? Bambanlog laang dayta. Kan, jak kaya ti mangaywan iti saan ang nagtaod kanyak. Di ka matngurog maipaayan iti anak, bakit? Maturog ta nga rudan. Tauray pagsaritaan ta iti agpat nagdayta. Di kan tulat ta makaputot, Selmo. Ha? Lisa, di mo't adda pagtagilakwan nyo ijay ili itinatnateng. Adda ay da, apay ka de. Ay, mabalin ti makisosyoken ka. Maboring ak ngamin agtaltali na idlatan ijay balay. Ay no kaya mo, abangan mo di abay ko apwesto. Bakanti day jay. Medyo nanginalaan ti abang nata nalawlawang di pwesto. Ay, alaman, kita to, Lisa. Nala, agkuyog ta inton bigata in takitaan. Abangan no mabanlog ka ngaglako, bakit? Diyak kaya ta mabanlog ka. No, jak ka ba ilan nasisyak di mga laak iti kadwa? Mang tangdanak to. Adamat nga min trabaho. Siyak ko mati mang tulong kan ka ngaglakaw. Ngam sayang mat di trabaho na agresign ak. Di ka agresign. Siyaklatan ti makaamo iti pwesto nga abangak. Kaya't ko lang ada pa ka kumikumak. Tadyak kaya ti maboring dito'y balay. Alang arod bakit? Taikan kay ti pagpuunam. O anya, kumusta nga iti panaglakom ay da? Ay, medyo nakapsot pa, Lisa. Kastala iti damo, ngam no bumaybayag, umadunto mo lang ti customer mo. Sapay la kumaa. No umadunton ti customer mo, amangan no kasapulam ton ti kadwa. Kabailak siguro nga uray aman kadwak, Lisa. Sayang mo ti pasweldo. Adto yan ti order mo kape, alingay da. Agyaman na, Mang Ludeng. Oh, ato yan ti bayad ko. Kukuha mo ti sukli. Ay na, thank you Isa nagagita ka mangyagit ti order mo kape, ta kanain na ngay kanititip. Kababain mo't ken ka. Nagadayo ti pangigap-gapom iti kaping order ko. Gumatangak man. May sa kilo man dito eh. Ay, uwawawan, mabitlang. Mala, tulungan kan ngaglakaw. Tanay, nagadumat ti gumasangay. Agigid dandar. Nawan nga rod, alaman, tulungan nak nga rod biit. Tatangdanan kanto, inton madamdaman.
Amang ano da customer mo mat? Awan, man-mano tiyag kape ijayan kota na lemeng amin. Nakapoy tilakok akape. Isa tulungan kapay lae. Apay no ala anak lang nga nakadwam niti pwestom ading Aida. Kasanon nga iti pwesto mapagkapian no panawa mon? Isurrender ko na jayod. Tawan mat maganan siya kijay. Nakapoy. Dakdakkel ti maswildokken ka ditoy. Ha? Ay adakan ka dayta Mang Luding. Tano siya, talagang agkasapulan nak iti kadwa. Tani, imadon ti customer ko. Kat marigata nakmut no agmay saak. Siya ko ang dalaam adi. Ayda, agsarata yung niti pwesto tani, malamanan. Wan nga rod Lisa, ang aglako kami pay tasayang ti mapaglakwan. Oray, aging ga iti alas 9. Ni, rabi una yan Adapay nga tagumatang iti kasta nga oras. Adda Lisa, ado, iso nga umunakan ton nga gawid. Maudi Narabyan ka man ang nagawid bakit? Kanayon mo't tanti pa nag-overtime mo iji palengke. Di ka unay agbambanog Isupay ti mapaglakwak iti rabi Di mo parigatan ti bagim ngagtrabaho ta dudwata mo. Awan anak ta. Sana bale, taadamot kit di kadwak at ang tangdanak. Okay. Kumusta di inala makadwa? Nasingput mo't laang. Nagagat. Ay, wala naggagat. All around pay Oray sa dino, ti pangibaunak, mapanlat ta. Mayat nga rod ano kasta. Hanggang no mayat ti kita dita pwesto. Oray agikataksan iti trabaho. Tapno matulungan ka. Bakit? Ay saan taadamot kadwak. Di nakpakadanagan. Kun sayang di trabaho. Sayang, dagiti benefits mo ijay. Sa bagay mat kati Hanggang basta saan ka amarigatan Oray di ka ngamin ag-overtime. Agawid ka amasapa tapno saan ka unay ang mabannog. Sa anak mo't ang mabambanog, taadamo para lako. Agtugtugaw lat kuko kay pwesto, selmo. Wala, mangan ka. Tasak pala tiaglako, Aida. Katsi ka nga, di ka pa'y mangan aya. Madamdama akton, ta asikaswak pa'y nagitaggatang. Mangan kalatan. Ay, relax ka, ta siyak ti makamun dito yung aglako. Kabalak na ito'y. Alaman nga rod, iturog ko pa'y no madamdamawan. Wen, siyak ti makamun dito'y. Ag-relax ka lang, tapno saan ka amabanong, wen. Ni, Ayda, Luding, anda kay magayam dito restaurant. Wen, Lisa. Umay ka kadimot mangan dito Umay kami take out kanila kay ko. Ay, nakita kayo, isungay nasitgan kayo. Apay, nagkapon niyo, Rabim? Ay kalkal pasti panaglako mi. Kagapgapo may di pwesto, Lisa. Umay kuman pa kanunmut ni Mang Luding, takasimut. Nagmalmalem nabambanog naglako. Kastaya. Sige nga rin, nakalaan ang order ko. Uy, Aida, adaman-damagakan ka. Kat pasensya kan madamag ko da ito Sa baling aminan ti madmadlaw ko. Apay, anya day Lisa? Masansan nga aminan na makitak ti panagkuyog kan ni Mang Luding. Kan, nukas di nga kuyog kayo. Iso ti para gamitibag mo. Anya ko mga itidakas na itidayta. Kat boy ko nga rod. Natural at tulungan nak nga agbitbit itibag. Nasingad kayon sa ngamin una ititunggal may sa, Aida. Gayem na. Iso adi mo ko matagidaksan ti panagdamag ko. Ay, dayta kat timadi kada kayo ama nagsipot. Taikan nyo iti kaipapanan ti amin na makita yun. Ay, managatap ka launay, Lisa. Nasingputak ngamin nga amo. Kastamot, boy ko. Nasingput kami nga agpadpada. Isuan, nasingid kami titunggal maysa. Ayda, bakit? Di ka kadimang lukat iji pwesto ita?
itaman pa yan aldawan ka abimangon. Jay boy ko pa lati mang lukat ita. Madiman ti rusok ko. Ha? Ni, apa yan? Madia talaga tirik na. Maulawak. Kan nagpait ti panagraman ko. Ay po, makapabakwar mo ti banglom. Ha? Rumor ka, no? Mapan kag trabaho. Ha? Sige nga ron, mapanakon. Agam, okay ka kadilaan? Ibagam no di mo kabalang ti bagim, tauray jakon sumurok iti trabaho. Ay, mapan kakit din. Nagbangsit ti banglom. Kabaulak ti bagik. Nalalala, rumor kan. Alang nga ron, awagan na klaang no di mo kabalang ti bagim, taagawid akwan. Nagapuak iti Dr. Selmo. Kat ada good news ko kan ka. Oh, anya nga deta bakit? Masikuga. Anya? Masikog? Ne. Kasano na pasamak deta? Kat sa anak mo't ang makaputot. Nakaalami ti sikog mo. Kat sika Asino pa'y kumangay? Palsumot gayam ti imbaga ti doktor ta idi. Saan ta ngamin ang nagpa-second opinion? Namati ta adagos iti imbaga na saan ka makaputot. Ang makaputot ka mat gayam. Anya? Oh, apay, saan ka kadian naragsak Selmo? At dantun anak ta. Napat ganon tinabayagan at tatarigagayan ta. Oh, adto'y ti sweldom itaabulan, Luding. Ket, ikatan kamutan kas boy ko. Lay, apay nga yakal latlat tanti panangikat mo kanya kayda. Wen, tasaan ka nakasapulan, Luding. Ket tapno awan may bagbagam, nayunak ti sweldom. Oh, adto'y. Ay, manjak Apay, kas talakalakanakin ka timang papanaw kanyak. Kasanong ngay ti relasyon ta. Anya relasyon na sasawamot? Kaya apay, paglibakam na ita, katagpay sumot nga da relasyon ta. Naminado nga rod anay lawan ta. Tangiwot mo, saan man natin lalawlawatam? Di mo serious unday jay. Tasaan ka ngay ayatan. Jay asawak tay ayatan. Nakiride o naklakin ka? Ta nagaram ka kat ngarod kanya. Nagkari ka adinak to sinaan ayda. Pangasim, di nakpagaangawan ta inayat kan iti husto. Addan asawak, Luding. Basol ter aramidon ta. Isu apumanaw kan. Ket numabalin, di kan pagpakita pa'y kanyak. Nay, naggapwam Selmo barok. Naggapo kiti doktor nanang. Napanak nagpa-second opinion. May panggap iti kinabaog ko. Apay nga asaan makadwan ni Aida? Talaga nga ingagarak ti saan anang kuyog ken kuana nanang. Anya? Anyat ko na ti doktor nga ay. Talaga sa anak ang makaputot nanang. Napaniknik akong ti amin. Talaga linuko nak ti anak yaw. Linuko? Apay, anyat inaramid na. Umay kayo iji pala intun malam nanang takasarita yaw. Pagpudnuan nyo na sino ti amat ti sikog na. Barang da kayo ti pangimbagaan na iti agpaiso. Ibagam tagpaiso kanya kayda. Asino ti amat ti sikog maw? Nanang. Di kan makapaglibak ayda. Ngamin, saan la amay may sa doktor tinakaibaga nga da diferensyak? Pagkawanan nagkumasil mo. Wen, aklonag, nagbasulak. Nailaw anak, ngam sinina akong dadya lalaki. Anya. Sino dadya lalaki? Kwa, jay boy ko ija pwesto. Kanayon kami nga kadwa. Iso na develop mo tirik namin titunggal maysa. Ngam, jak sineryoso. Nailawan nagla talaga. Kat nag-amiri sa konsen mo. Nayan ti kastangay naramid mo anak ko. Nakasingsing po ito asawam. Ngam naramid mo tinangloko kan kuana. Sapay nagbunga ti panagbasol mo. Kasano daytan ngay. No ikan nagpayati. May ikadwa gundaway ni Selmo. Tapno masulnitak tinagbasulak.
Wano nagkurangak, pagyamanak. Bagawanan nagkumasil mo, asawak. Anak lang, ti ka sa pulag iti dayjay a tao. Tsak pala mo ti sungpat ko ita, Aida. Tsak mapagsusurot ti panunod ko. Anya ngay, mapakawan na ka diesel mo. Nakapanunot kan anaimbag. Aga brodak, Panawan nak. kayat ko pala yung matayo. Isong aga playak para abroad. Kasano? Napakawan na ka din. Pakawanan na ko na. Ornusan tanti amin ka data. Mga baruanan tamanan. Dinakdagdagan amang ibagay ti pangadang ko, Aida. Basta aga brodak. Nakapasngay kan Aida, adamit tanisel mo ija abroad. Aging ka di itakot, saan pa nga imawawag kan ka? Saan na nang nabayagan nga in black nak ti asawak? Talaga siguro di na kun maawat ni Selmo. Ay, anya nga rod ngay, awan mabalin tayo. Nadagsin mo't nga minti nagbasulam kan kuana. Ipakaawat kumatkan ko na nga anak lang ti kasapulak iti dayjay a lalaki. Ta sininaak mo tadagos nanang. Nga mapaya di nakmawatan. Uray asino mat siguro nga asawa tagsaad iti biyang na. Talaga masakitan iti husto. Ang di ka mapukawan iti namnama. Anyat amam, amangan no dumteng to ti panawan ang mapakawan na kamalaan di asawam. Ang gingat ka ano ti panagururay ko nanang. Aida, anak ko, aday bagakkan ka angam di ka kumamasaksakitan. Apay akas tamot ti anak mo. Kaslasan na normal titigtignay na. Nabayagan na nadlaw ko day tananang. Iso nga impa doktor ko. Kat ada ka no autism na. Kun kahit. Bayat nga minti panagdakkel na. Sa bali ti madlaw ko kunkwa na. Kasi mo to'y anak ko nanang. Awan madakkelan na nga ama na. Tadi na kami mutin paganaano ni Selmo. Akat jepud no nga ama na ngay. Anyamot ti ko nana. Amo na ti sitwasyon ti anak mo. Kunak nga ron nga awagak nang. Tagpatulong ak para iti suporta ti anak ko. Ang saanan? Tama nga no kumaro lang ti sitwasyon mi iti asawak. Basta mangnamnama ak ang mapakawan nagtumot lang ti asawak. Kat maawat na matoy anak ko. Kaspud no nga anak na. Hoy, Anday! Aldaway! Bumangon ka na! Anyamot na nga aramid maun. Anyat orasan, nangaton sa inay, ngam di ka pala bumangon dita. Anya kayo matin, nagsapa pa lang, disturbo kayo matitipan naturog. Nagsapa nga, alas 9 ni tagsapa. Naggapo ako ni Jitalaon, ngam nakaturog kapailaan. Kastalatan ti aramid baw. Nagladaw ka nga agririing. Lumakay kan abaraw ngam awan apolos tinagbaliwam. Turog kalata sipod pay iday. Ala, bumangon ka ditan. Datulungan na kidya talaon. Wen. Agmurmurayak pa'y mata. Sumarunwag tao. Nangan ni Anden bakit? Saan pa'y nagsublimay an aturaw? Anya? Ay na talaga apagpungpung totenak na tao. Imbagak lang araw na bumangon ni tayan. Ay awan, talagang awan na rapaap na itibiyag. Di pa lang amin mga sawa, marang agbalbaliwan. Ha? Naimbag agbalbaliwan no mga sawa? No ngay kumaraw ti kinaturog na.
Ay, maakpay hitday na mangririing ken ko ana. Sika man ti mapan mangriing. Tano siya kaabangan no masabwagak iti danaw. Riingam tao may nagtulungan ni Jetalaon. Adaw, trabaho ijay. Dumalpas ka ngagkape. Ingkanto ka no tulungan jay amam. Tagmula kayo iti pariya kentaraw. Jak pelanang-nangan, baunan da kaon. Mga anak pa'y mo't Ay kat agawaam nga rod ati agkapay. Di mo pa'y lang amin inggidan ng tinangan iti panagkapay. may mayat no umunat ti kapay. Sumaruno ti inapoy. Anyat masidaya. Adakar na Tuyo, kun tinapa jay linutaw. Makauma mo ti lutlutuan niyo. Ang luto kay mo iti karne Ay, into na aldawa, hindi takarray. Ala, agawaam kat nga igupon ta kapimaon. Kana ukasem man nga men, ta si kawil baw. Kas kalag siksik kawil lakayan dita. Oray la agkulot ta sakam nga agsikawil. Nakayo mas. Makita yo amin. Ultimo pa nagsikawil na tao. Ay, sana ka komportable dito balay. Tamasiputan amin na garaw dito Nagalas mo nga raw dakit kitaan. Mayat ti sisik kawilam, idinto ta jay amam, agrigrig at ijay talaw nga agtrab-trabaho. Ala, ingkabanganan, tatulungam jay amam. Ayan ni Andy nga bakit. Ha? Dapat man nakiinuman Ada ag-birthday barkada na. Dinagas da itay. Daitan ti kunkunak. Mapan man nagbarte ka. Agpuypuyat nga agbarbartag. Sa inton kwan, nagladaw man nga agriingan. Dito man laturog ter aramidin na dito balayan. Ay, jaka mau iti dayjay nga anak ta. Awan deng-denggen na. Di pa'y makatulong iti trabahon. Tadjay mo't arak tin into na rin Ngarud Hay, madamdam adaman umawagan. Yawag damanen anabartek ni Anday. Ket agul-gulumanan eje pagiinumandan. Ay na, ad-ada lumakayak no kastoy laang. Konsumisyon ti ipapaay da nga anak ta. Pilayak sa langan no kasday anak katuraw. Ay na, saan Apay mo tapilayam ta anak mo nga ay. Tapno saanan na makaruar dito balay. May mayat pa siguro nung naka-wheelchairan dito balay. Basta saanan arumar. Tapno saanan ang mangibabain no kasday anabartag. Magpagaan talata lakay. Makabandog pa yan timang bagbagakan kwana. Wen awan. Agam awan matungtung palen na awan na. Ne, da kayong magayam nanang. Sumrak kayo Ay, agyaman anak ko. Umay ko la kumadamagan no nagawid dito'y balayaw jay adem. Ni, awam mo. Apay di man nagaw-awidan. Saan nga raw? Manipod ada birthday dinarayan. Saan manin nagaw-awid? Talo aldaway nga awan ijay balay. Pagdandanagan na dataaw. Sana ka makaturturo gamang pampanunot ken ko Di mo nga rod maawagan ti cellphone na. Tamangan no daman ije balay tinakibert dyan nan Hawa mo nga rod ijay. Ta kagap-gapok ijay anak ko. Ada ka no nakimuturan na apimanaw idinalpas ti birthday. Saan da mo ka nun nakikita. Ay, na yun na dya tao. Kas dyan nangatan, aging ga lumakay. Di pa'y lang amin mga sawa tap na damang anawakan ko Kantap no sublatan dan ti panagkonkonsumisyon nyo. Ay, jak amaw iti da ijay akabsat mo. Nasingput mo idi ubeng. Ang edi bimaraw ay kas jay mo ti ugalinan. Mala tawagak dagiti barkada na. Bareng amuda tayan dananang. Tapno saan kayo nga agdandanag. Tatang! Apay amay. Ay na, imawag tayo may sa barkada ni Andy iji kabang ibang barangay. Intayawid ti kapsat ko tagulgulo ka no ijay.
Adda ka no dayo anang patol kan ko anak at nasuron isong agulgulon. Ay, daytan ti bagbaga. Ay ala, usaran tayo yung tricycle me. Ta sana nagbiyahe nila kay ko itatatang. Intayawid ni ante, tamang ano pagambunan day chay. Ala, sumrekan anday. Salatan ti aramid mo. Tunggal mabartek ka, dahil talamang ibabain ti kukuam. Kadayon nga napakasarsaritaam, basta mabartek ka. Anyamatan ti kastang ugalim. Kat, masul ko manan. Masul damat. Amon nyo pa yung amin tipuon kan rugina sa kayong sao. Sumungbat ka pa ilang. Kanayon ka ang mabagbagaan ng awan ding-ding ka. Wen, da kasanganap. Awan na pintas ng papay ko kar kayo. Agtalawak langan, ure mataya kaon. Matay nga. Nagadupel at yung utang mo, matay kan. Ibayadan pa'y matag iti utang mo nga arak ah. Lakayan kan, ngam di kag pampanunaw, makarang kayo. Anyat kaya tiyo mapasama kaya? Agbalbaliw kan. Ay, ala, husto na itad, lakay. Kasaritam to, to'y anak ta, intun mamunawan. Malaan, mapankan iti silid mo, tamaturog kan. Ay, hindi mo nayunan ti sakit ti ulok, si kalakay. Apo, di mo ngamin ung-ungtan, no kasta na bardag. Tasabali ti ugali na, no nakainom. Kaanon tungarawd amaungtan, ren man manuma at ngaglimpyaw, tadandan ni inal daw mat ngagbartag. Nasakit ti ulo ti ipapaeday tanga anak mo. Lakay, maturog kan, rabiin. Anyat pampanunutam. Jay anak ta, lakay ka ng bakitan. Imbes nga in-enjoyin ta kung matinabat-bati apa nagbiag ta. Saan? Tay laklakay ka ni bakit tamat ti panagkonsumisyon ta. Ay, anyat mabalinta gay. Saan tamag nga kurkurang amang bagbagakin kwa na. Pampanunutak paikit day, babae la kumaaduan ti nagbalin nga anak ta. Sakit ti ulo kayam ti anak alalakay. Saan nga amin, dakay? Adumot, nagiti daduma nga anak alalaki ang nasisimpay. Saan mo't nga amin na babae nga anak nasisimpay? Adamo la, dagitay pasaway a babae nga anak. Ay, ilaklakay ko katan, ti agong ungat akanayaw, naging kat mataya. Di kaagsao iti kasta. Patsik nga agbalbaliw tumutlaeng ti anak ta. Ikararag taday ta. Adto yan, tigat-gata nga mamantika kakasene. Agyaman na kakadalya. Adto tibay adkaw. Anday, bumangon ka na, andaway. Anyamat ti kasta nga aramin. Nay, agong ungat sa manan nila kay mo, kaka. Ay, huwag na Tani aldawan ngam di pa ilan nakariing ni Anday nga anak may. Na, Bangon! imbisasan nga muti ka ba maladla daw nga agriring ni Andi. Mamwandan ata nagpigsamot ti busis nila kay mo. Ay, nairuwam nantikas jay. Takasano, awam mo deng-deng ti anak may maray. Konsumisyon mi day jay. Apay nabartag manan aya. Nay, wala Dandan ni inal daw ngagbartag, maray. Sano adda pakiinuman na, saan nga gawawid iti mano nga aldaw. Awan nobya na aya. Di pa ilang amin mga asawa tapno adamang bantay kun kuana. Sino kumangay ti mga yatken ko ana? Keer-ermait. Ay, di da pagan ano ataara amela ti amo na nga into na rin maray. Nasayatan na karing kan Andi. At da ka matgayam di ti balay manang ami. Kat, nausawan kan?
Naiturong mo, ti bartag mo? Nasakit nga rin ti ulok manang. When takanayon mga minti panaginom kan panagpuyat mo. Nakitak dananang kan tatang ijitalon itay. Kasta unay abannog da. Nagkutong da pa yan. Nadlaw ko ti panagkutong da. Nalabit kapuday tay ti bannog da ngagtrab-trabaho. Tadi mo mat idatulungan ijitalon. Kan may nayon pa ti panagkonkonsumisyon da. Apay di ka masyang kadagiti dadakkel ta. Sika ti baro, awan pamilyam. Iso asika kumatimang tulong kadanan ng kantatang. Awan mat sa bala trabahom. Makapawan ka nga nasmut ngamin ni tatang. Kasla ubing ti pampamayan na kada tao. Nagpigsa ti boses na tungkal riingan na kitagsapa. Katurog ka mga ngamin. Asino mati sana makaungat ngay. Maasi ka kumamot kadakwada. Bakit kan lakay dan? Ngam, may si stress da gapukan ka. Gapu iti pa nagbarbar ka, Adam. Paragsakam kumamot dananang kantatang, ha? Babaan ti pa nagbalbali umon. Gapumot lang kadakwada, isong agbarbar te kak. Kanayon dak ngaungtan. Apay, ubinga ngaung tanda. Nadamot na akam kon. Nataangan ako. Nung tanak ni tatang, kasla ak grade to. Saan da ka basta ungtan, awan ti makagapo. So magmamanulaang nga natawan ti panagbiag dananang kantatang. Iso pa nga asim. Di mo ko maistresan ida. Idjamon nagitabisyom, Andi. Aginong takit ti Andi. Tapno mayaw. Awan ti parikot mo. Wala pa rin. Nasakit tinakam ko. Awan serserbik. Awan patag ko ti pamilyak na pagkaykaysanak. May samat na niya manang ko. Agpakalaingkid din namang bagbaga kanyak. At tanak mo. Iswasana na masapul ang pagpaganda ka. Apay, ubing kaya. Huwag nga raw. Nakarkaro di amak. Nagalas ti aramid na rin. Kabusor ko amin nida. Isa dyak kayat ti agawid. Di ka nagawid. Adda pa panantayo, numalpas tayo nga ginom, Andi. Sige. Sumurutag man. Dyak kayat ti agawid. Kayat ko ti agbulbulakbol. Tawan problema. Umayak man manangami. Ne, nabarbartag ka manan. Una yan ti kastalangam, Andi. Korta man manang sa ribulay. Ayawan kwartak. Dumawat kay ti kwarta pag inumulaan. Ikan na kiti kwarta, wano aguluwag na tayo. Anyat kaya tiyo amang pasama. Agpipinadas tayo ano kasta ti kaya tiyo. Ay pamli ba yun? Binugsing kamay. Agawid ka kay Den. Diyan kayo ti agawid. Tayong pierno iti balay. Para siya demonyo ti alay at nasara na. Ala, sumra ka nga ron. Tamaturog ka dito balay. Rabiin. Kwarta ti kasapulak. Ikan na kiti siya nga ribo. Mayadak tumatlang. Darasal manang. Ikarok ti utang ko kan ka manang ami. Ta kababain mat kan ka. Makamuka ha. Aday paramid ko dito balay. Kat ikisay kon ti utang mo. Uwan manang. Kat no mabalin. Makipag na idak pala dito balay yun. Diyak kaya ti agawid. Apay manan? Parigatan dak tumanon iti sermon kan unget iti balay. Masurunak. Ay ka ano sama? Gapumot la itaramid mo ti pang sersermonan dagan ka. Basta agtalawa kon. Dito ay akon balay yung agnaid manang. Oy, Ande, aldawan. Di ka mala bumangon ditan. Ande. Jay kunak nga ramidam, di mo pa'y narugyan. Pangal daw tumanan. Uwan manang, madamdama masit. Agmurmurayak labi. Ala, si kapay lang ti makaam mo, iti kabsat mo, anak ko. Tauray kasano, ti panangkumkumbinsik ko anang agawid dito'y balay, di na kayat. Wenanang, kinasarita kong nagiti barkada na. Ano mabalin, saan da pa'y lang awisan ama panaginom.
Kan uray dagiti aglaklako iti store. Imbaga kadida pa'y lapapautangan iti arak ni Andy. Kat nagwandamot, taado ka no at talagang ti utang ti kapsat ko kadakwada. Ay, jak man amaw iti dayjay akabsat maw. Saan kami mo nga agkurkurang amang bagbagaken ko anagam talaga nga awan denggen na. Nala, baybayan nyo. Tasyak ti makaamukan ko nanang. Aywan man anak ko. Bagbagaam, para nusika ti denggen na. Kwarta man manang. Ay, nakainom ka manan. Nangalam itinggatang mo iti arak. Laki inumak lagi di berjan. Sige na, kwarta man. Nag-iimot na kiti agisistor dito. Hindi na kaya tapautangan. Wenata kasano na iwaras mo ti utang mon. Agbayad ka pa'y mga umuna ha. Sada kan to pautangan manan. Wen, nagbayad ako no, bumaknangak. Wala na, 1,000 man manan. Apay, pangusara mi ti kwarta. Pagkatang ko akas ko, tanasakit ti ulo kan tiyan ko. Kan urit yung ngipan ko, nagsakit. Aday duldulin ko nga agas ti sakit ti ulo, tiyan, kan ngipan. Mabit lang, tayo ka lang. Ako, inako mga kumatang iti chinilas ko yung JLA, manang, kan short pan ko. No kasta? Las tug mo, nasakit ti ulo, ngipan kan tiyan mo. Unay kayo matan, agpapada kay aminan, pagkay kay sandang. Ni, anyat pagungtam ngay. Ape akasta ka? Ibagam na damaitad mo akwarta unawan, tayo umutang iti sa balay. Amok to mo lang aarak ti pangigatanga mi ti kwarta. Iso asaanan. Saan di saan? Nagpapada kay amin, pagkay kay sandak. Parang, gatanga mo na ito yung speaker kan power bank. I-bargain kun kan ka. Ni, nangalam nga dita. Kukwam? Wen, jak usaranan. Gatanga mo. Nalaka lang, ti panangilakaw. Original mo dagito eh. Dagita yung nginginaan na brand dagito ya. Isungarod agatanga mo ta sayang. Nalaka lang. 1,000 na itadwa. Ha? Sigurado ka? Wen, alan, bayada mo, tamapanak man ijaili. Nagalas ti arami dagiti agis istor di ti lugar tayo. Nitakbat pa utangan nun. Isa ano malakok na ito, ijayman ili ti paggatangak iti inumag. Tatang, di yun lang nakit-kita ni Andy. Ay na, awanan. Nalipatak sa payan ti ropa jay adem. Ta nabayag asaan ang nagaw-awid di ti balay. Mapukpukaw ngamin ti iduldulin ko a savings mi kanila kay ko ija parador. Anya? At hapag nga inala ni Andy. Tanamin, ano na dumaw daw at iti kwarta kanyak ngam jak inikan. Tamok nga igatang na mulay ti arak. Kan inla ko na ti speaker kan power bank mi ajak mo. Namwaklaan nga ni tinangilakwan na. Anya? Ayun na yan di kabsat mau. Iso nga tapok nga iso tinangalay ti kwarta mi. Ay, planok pa lang arot na mapanibang ko day jay. Ngam na po ka matun. Sumurot na ka na giti kayo naman taparay. Mapanda ka no ag-beach. Jak sumurutan pare. Kanure si ka. Di kan mapan. Napartek kan. Napartek tayo aminan. Asino nga itig maneho? Nalay nga driver dyan may sa akadwa tayo. Ure na bartek na dyan. Nalay nga latang agmaneho. Basta jak kumayan pare. Makaturturog akon. Makamukang orda. Ang amnusyak sumurda. Tanjak kaya tiagawi di balay damanang ko. Sigurado nga ang tanak na dyan. Nga po itinalak akwarta. Iso nga talawak lang. Mabitlaan, umayan. Tata, mapan kayo iji ospital, itamot lang. Ha? Apay? Nadisgrasya tinaglugan ng daan di itay lang. Kat naitaray na iji ospital. Anya? Ayun na yun ti kasta, nagbambanaga, manakaw.
Jak kayat ti kastingit surak na nang jak kayat agbali na baldado. Nadardar ka no iti husto, ti tultulang dagiti sakam. Isu akapilitan na putdanak ka. Tapno maliklikan ti infeksyon kan komplikasyon. Kasanwag pa itan. Ano pa ti serbiti panagbiag ko. Sa alakbat na makapag na. Oh, ato yun ti ka na manak ko. Tay danom na nga eh. Yasindag mo itayan ti wheelchair na abakit. Ato. Malala. Mangan kan anak ko. Pasensya kayong datang. Nanang. Puro inyawatan ti aramidon nyo kanyak. Pakawanan da ko ma. Ano tinagbasulak ka na kayo? Sorry, no nagbalinak asukir ka na kayo. Ano sandak ko mga sikasuoy? Wan, asino kumamay ti sabali nga agtitinulong no saan ada tayo? No dimngeg ka kumakada kami iday. No insapsapam kumatinagbalbalew. Saan siguro napasamak ti kastakin ka? Wan nga ron tatang. Naudi ti panagbabawik. Kitagyaman ka na kayo. Tauri, sinukir kayo iti kalabas. Sidadaan kay lata amang tulong kanya. Pagbabawyak na gidyang inararamid ko na nang tatang. Lenny, intayon na. Ayan mo nga Ay sus, adan dagi siya kakadwak. Ay, awan mabit lang, agpulbusak langan. Ay, Ramon, mapanakon Kat baka marabyan akmanan, isungahan na kaururayan nga mangan kantulatan nga siksikan niya. Papanan nyo manan ay Lenny, bakit? Ada nga rudar ayan mi nga kasar. Kasar tigayam me. Ni, di ka man nagbarbar tagajayan Kita ang basit, bakit? Hanak man nga labdan iti kayat kong arami din Ramon. Laglagi pa mga syakte agsuswildo. Syakte provider iti dato nga balay. Ay, Lenny. Syakte profesional iso nga syakte ada trabaho na. Dahi tamat laag mulmula ta araramidem. Awan mat regular nga kay tamid ta. Pasaray mabangkrapan o da duma. Mala, gusto nga rudan. Saan natila isid-sidir mo bakit? Mapankalatan iti kahit mo apapanan. Naimbag man ta pinalubusan na kanila kay mo, Diana. Saan? Ngam naglibas Nagnaak ijay ridaw ti kusina mi. Aya! Katkasanon nga no sumangpat ka di. Sigurado nga ungtan na ka. Makaamuditan Nairwamak moten ama ungtan. Tinapatag, kumpleto tayong agbabarkada. Awan ti absent. Mas daawak mo't ngamin kanyam. Tapay nga hamong anderan di asawam. No siya kakot under ko nila kay ko. Han nga mabalin nga natortoray nga siya kata siya ti provider ije balame. Kat naimbaglakin ka taada pagkarit mo at trabaho. Siyak ngay, mangnamnama aklatan iti sweldo nila kay ko. Ay, narigat nga talaga na awan trabaho ti babae. Naimbag nga rutada trabaho. Ay, no kontra-kontra anak di asawak, sinaak ha? Hana ka mabutang tada permanente nga trabaho? Naimbagkan ka tanapintas ti trabaho. Ay na, nakaap-apal ka nga rod, Lenny. Saan akas kada kami, amang namnama kami latan kadagiti asawa mi. No aglako-lako akmet, awan met ti kita. Nagbasit, iso ang makapasadot. Sige, rugyan tayo nga rodan ti aghape-hape. Irwaryon, di ginatang tayo nga inuman tayo. Nagbayag ka matanan nga mangilo ka ti radio, Ramon. Ay, pasensya ka. Narinig anak nga minitayan. Parbangon mo't nga minan, Lenny. Alas 12 niti parbangon. Mala, sumrakan. Ay, oray sumang patak iti alas 3. Ono alas 4 iti parbangon. Awan bibiyang mo. Awan karbo nga magreklamo. No, siya ti agtrab-trabaho. Ti agsuswildo. Sige, tanak. Ngamhamat nga ron. Siyak matagsuswildo. Nala, agsukat ka nga rodan. Tamaturog tan.
Labaranak pa yata kaya't ko te maturog nga pres ko te pamagina. Sige, labaranak tapno makasukat ako, Ramon. Nay, bigbigat ag suysuyaab ka, Ramon. Ay, kasano, napuyat ak nanang. Saan ka nakaturturog manipod simbangput ni Leni di parbangon. Sumanaumot kami na nabartag. Anya, nabartek manan. Uy, nanang, kanayunan namat nga rudin tagbartag. Basta nagkukuyog na nga gagayam, namnamaam latan na nabartek na sumangpit. Apay ngay akas jay asawa manak ko. Awan samot pa nagbalbaliwnan. Bagbagaam ngamin anawaam. Liklik-likak pa yung timang bagbagakin ko na nanang. Tano irubat ko abagbagaan, si Direnak. Awan kanu karbangak amang lapod iti kahit nangaramidan. Taiso kanu tagsusildo. Anya, Nagrigat gamit makatumpong iti adda trabaho na babae nanang. Tatila maisidsidirda. depende mo't dayta iti babae. Saan nga amin kat kasta? Saan mo't akasta jay asawa ti kasinsin mo maestra? Awan trabaho jay kasinsin mo. Ngum na kasingsing po mo ilatakan kwa na. Mababay nakbay din o daduma nanang. Takaslawan sirsirbi kaya balay mi. Isu ajak agtagtagarin no kasi agsaw ta asawa. Isun samot adi kay maad-addaan iti anak. Takanayon mo't ti panagbartek ni Leni. Un nga ron. Lukas dya day off na. Kanayon mo tarumwar. Manmanon ti panagbanding minanang. Ado ti oras na kadagiti gagayam lang siya kang asawa na. Ala, oray kas jay tar aramidan di asawam. Ipakitam latta ti kinapudnum kankwana. Pakitaam latta iti nasayaat. Taan niya ngay, saan kamot nga rod ang nakalpas iti panagadal mo akas kankwana. Aggagat kalatta nga agmula-mula. Anya ngay nga rod anak ko. Adan tulat tamot panagswertim Ni, sugalan mat ito ayan tayo, Diana. Wen, tadito'y abimak ng jemay sa agayim ta. Di mo't kayat mo ti bumaknang. Sigurado nga ta nga bumaknang tayo, Toy. Kat padasan talata Isuro na takano ti gayim ta. Kat ada nga rut kwartam ita. Adda tay inted nila kay ko apakitsendak. Kun igatang ko iti washing machine mi. Ngum usarak pay laeng, tabareng ag triple. Sige nga rut. Asid ganta di gayam tata sa load sudan taman. Noan niya ti aramidan ta. Leni, nangabak tayo. Naimbag lakit din ta na laing jay gayum ta anang ipangabak iti kwarta ta. Wan nga rut. Ala, kaslahan ko nga patsin nga imadudya kwarta. Uray siyang mata. Ay na, saan laamay sa ang washing machine ti magatang ti kwarta kita. Urno nga makit di ti kwartam tapag taya tayo manan nunix. Sige. Ay na, mayat gayam. Kunadang awan bumaknang iti kastoy. Depende gayam dayta iti tao. No agsuswerte ka, bumaknang ka. Ngam no agmamalas ka, uray an-anwam ti agtaya, maabak kan tulat ta. Datoy tip mo datoy Ramon. Tapnohang ka nga kaslapim, peman nga awan te makukwarta na. Nagsweldo ka kadimanan, Lene? Haan, ngam na pa nga bakak data. Nag-triple kit din siya kwarta. Anya? Nasumok mo ti kasta? Katman ano kuma, kat kwartak mati pagtatayak. Malaksid ano kwartam ta isaw agreklamo ka. Ngam kwartak mat. Alam kay di dato yan, taba kay babawik. Tip mo data. Tapno nagagat kalata nga agloto iti naimas nga masida. Kita Alinay. Narigat ti maali kiti kasta. San ngitag na layon kat mga abak ka. Kaduan na latta ti pan nakaabak mo. Depende mat ha. Yang kakidagaw no nakalutukan. Ay, mala. Mabit lang nga raw. Anyat pinalingkim asidaan nyo ngay, Lenny.
Aan nga siyak tagpalpalengke, Diana, nilakay ko. Manipod iti panagpalengke, panagloto kan panaginaw, iso na amin. Aya, nay, imbag man. Akat ano sana, taday ta siguro ti kay batugan na. Alangan nga siyak pala ang timang trabaho iti data, kat siyak lang arudan ti agtrab-trabaho. Apay, awan trabaho na aya. Ije talon Nga manumat lang ti kita na ije ngay. Adamat abasit nga kwarta na no, makalako iti mula na. Ay, naimbag ka pa'y. Saan ka maparigat iti trabaho iti unag ti balay? No siya, bagik amin at trabaho. Agluto, agdalos, aglaba, agkupin, aginaw, kandaduma pa'y. Hay, nalipatak pa'y kit din sante aglaba kan agloto. Tamanipod na kay asawa kan ni Ramon kat hanakon nga aglotloto kan aglablaba. Ay, kat nasimpot nila kay mo ano kasta, Lenny. Kat kapilitan ang akastata de talang mati aramidan na. Diana, kas ano dato yan ngay? Eh, nakautang ako ni tidakkel ngam. Hanak matla makasubsubutan. Uray siya nga rod. Ay, inung tanak pa'y nilakay ko. Tanaamuan na ti panagsugsugal ko. Sapay awan makukwarta kun nga tal talaga. Nautangak aminan nga kaubraak. Sapay kunak nga umutangak kanyam. Anyat ipautang ko ngay. Kat agpadatamat nga awan makukwarta na. Ay, naminsan lang mat ngamin nga nangabakta. Un nga rod. Ad-adumat ti abakta ng pangabakta. Ay, kasano nga ta dato yun ngay? Adamo nga pagutangan. Adamat, ni Tata Sebio, nabayagan nga agpapautang day dyan. Ay, kasta aya. Uy, jak amo Ay, jak mat ngamin umut-utang idi. Tadtalaan nga maibusan na kiti kwarta. Ingkanto umutang kan kwa na. Uray mano, kabailan na nga ipautang day dyan. Sige man nga rod, mapanakto man, Diana. Tata Sibyo, di ba agpapautang ka? Wen, apay, umutang ka. Ay, uwan ko mga rod, tata. Kailangak nga mente kwarta. Manututangag. Uray 20 mil no, adya. Sige, ngamasakbay nga umutang ka. Masapol amamuam nagiti patakarak nga agpautang. Uwan, tata, amok datan, taimbaga jagayam ko kanyak. Ikandakit din tani, agdardarasak. Ramon, ayan na di ginatang po idi nga sapatos mo. Di nga regalo kay di nag-birthday ka. Aday dyan para daw, nakadulain. Apay Hamo nga inos-usar, dayjay. Saan tawan mo't pang sarak. Masayangan akong magtamarugitan laag. Usarik to ano ang pagpasyaran ta. Ay, gusto nga rodnohan mo pa nga inos-usar. Ha? Apay Ilakok pa ilang. Anya? Apay nga Na-shortak nga rod iti kwarta. Kat niya kasapula ko nay. Nangina dayjay nga sapatos kat. Apay? Naibusti kwartam ka po iti bisyaw? Di ure man maibus amin nga kwartak ta kwartak mat. Hangkumat nga daw dawatan kanyam. Pagbambanugak mat ti ibis-bisyok, Ramon. Ay, aglako ka pa yun iti kagawaan ka po iti bisyaw. Kan naamuak ti kinaadot utang mo. Pudno aya. Uwan, agpaiso. Apay, bayadam aya. Adaya pagbayad mo. Yung kang arog bayadan nan, no ada pagbayad mo. Kasalamat ka no nga, ada kwarta na nga pagbayad namat. Pangaasim ko ma. Ijamon ti panagsugsugal kan panagbarbartek mo. Nagsingpetak nga asawam. At dakla dito'y balay. Gumusika, sursurum amin a pagsusugalan kan pagiinuman. Kat talaga nga kasta Ano sanak, ano talaga nga labnak. Ngam no na umakan kanyak at sinaanak, ayos lang. Awamat mapukaw kanyak. Kabalak mat nga biyagan ti bagbagik. Si ka ati delikado, tano sinaanak at awanan ti mangpakan kanyam, Ramon. Ha? Payda ko na, Tata Sebio. Awan utang ko na. Hay, agyamanak. Kunak lang, di kan makabayad, Diana. Inturturod ko tinagdawat iti asawa. Mauray sinersermonan nakmanan. Kun pasaray layatan nakpayon. Ngumurayan tinapatag, makabayad akon. Jay gayim mo nga
Niline, di mo tagpakita dito yan. Nabayagan ti utang na. Kano kayo kagbayad rin dyan? Diyak amo tata. Padakmat amang urukurangas day jay. Mais-estresan. Problema na ngamin no sa dino ti pangalaan na iti pagbayad na. Tapat ti dagi jay katrabahuan na. Nautangan na ida amin. Anya? Iba ka man tao may dito balay dayana. Uray ko man umakisarita. Ngam saan man? Sige, ibagaktukin ko na, tata. Ramon, apay no ag-abroad kalaangan? Anya? Apay nga pag-abroadan na. Kasanong nga dagiti mulak. Sapay dandan ni agbunga dagi jayan. Bye-bye amon dagi jay. Basit matla ang timal alami jay. May mayat no ag-abroad kata umutang ta iti pag-abroad mo. Anya? May mayat iti abroad, dakdakal ti sweldo. Ibagam iti asawa ti kabsat mo tatulungan na ka. Ibagbaganan sa idi nga kailangan da iti trabahador iti ayan na, di ba? Wen, gamjak ka mo nung nakaaladan. Ay, maikawak sa bakit. Maikawak ka mayadayukin ka. Ay, bye-bye Amanda takawa-kawa. Kas ano nga umasenso ti biyag tano kasta ka. Ay, problema kami dagiti nag-ado nga utang ko. Iso nga makitinulong ka man mat. Uray tadta lang, ag-abroad ka. Kasaritam to nga ron jay bayaw mo anak ko. Agpatulong ka kunkwa na. Hun man nanang, agabrodak man ngagbaysang. Habang napigsaak pa. Katwan addakan ka dayta anak ko. Total, awan matlat anak yu kini bakit mo. Kantap no makaurnong kamot iti kwartam. Tanay, di kan sapay makaigigam iti kwarta anak ko. San na talaga nanang? Tawan mo ngarud na talaga iti trabaho. Ay, maas asya anak ngarud ka. Nang runa no kasjay apagsasawan na kanileni. Siya ti ad-adda amasaksakitan no tagtagibasitan na kajay asawam. Nala, baybayan yun dayta. Tanong siya, nairwama ko nanang. Kumusta nga iti panangilakad mo iti papilis mo, Ramon? Good news, Lenny. Umadan inti flight ko. Ay, wow! Mayat nga ron ano kasta. Ay, tapno amom. Perme nga mais-stressak nga agpampanunot. Ta agsasalo pang dagijay mang singsingir kanyak iti utang ko. Bayam, tanong maka-abroad Kat makaswildo ako. Pauitan ka iti pagbayad mo iti utang mo. Uwan man. Ta, itong pakman kadagajay nagkakrasang nga ro pa dati kwarta nga pagbayad ko kanya da. Basta sarda nga mo ti pa nagbisbisyom Uwan, promise Ramon. Ikarek nga per may data. Sana all, di abroad ti asawa na. Hanak man nga papalanta damat trabaho nila kay mo. Apag pulat matlano daduma ti sweldo na. Awan mo't maigamak nukwa. Kapag abroad ang matan Kita anak, na minsan lang nga imbagak nga agabroad ni Ramon kat nagtong pa nga dagos. Katata, ada niya abroad. Kat, nagpauitan iti kwartam. Into no agswildo Inton katapusan ka nung agpawit. Hello Ramon, tingkay dyan pawit mo anya. Nakabayad ka mo siguro niti utang mo. Talamin anumot to na nagpawitak iti kwartagan ka. Ay, uwan, ngam, agpawit kalata atane, agpa-check up akpay. Ada nga mi nagtubo nga bukol ito'y bakrang ko, kat bakakit din no cancer. Anya, ne, agpa-check up ka Uwan, no, agpawit kantumanan, Ramon. Kat, nakabayad kan iti utang mo? Haan pa'y, Diana. Pinauna akla ang iso da iti sa gabasit. Pagtayakit diti kwarta, mabantaman ng tata. Ay, awan mo't kwarta kun Lenny. Siyak ti bahala. Itayaan ka, Diana. Ha? Sigurado ka? Uwan! Basta mapanta niya. Tapnada ka duwak. Hello, nanang. Kumusta kayo? Nasaya at lata anak ko. Naimbagman ta nakaawag ka. Wine, tadaman kayat ko apun kun kada kayo nanang. At ang amin nagchat kanya.
Kat ibagbaga na ter aramidon ti asawak dita. Pudno aya makisugsugal ka nagbarbartak pailaan. Ay, jak ko makayat ti agsao, tadyak kayat ti makabasol. Ngamtangay na amuamon. Wen, pudno anak ko. Saan sapayan nga agaw-awid ijay balay yun o daduma. Anya? Oh, talagang samot nga wan pa nagbaliw ni Lenin. Anyan? Mapanala pagbisbisyaw, ti pagrigrigatak akwarta dito eh. Apay nga kas jay, nanang. Nanang, aglinawag tayo man. Apay, Lene. Hanak mo nga pinapawitan ni Ramon nga anak yu iti kwarta. Dinadaldak samat kanyanan. Kadda kayon ti papawitan na iti kwarta. Ha? Saan mo balasang ko? Ay, iba gaya tagpaisaw. Da kayo ti papawitan na iti kwarta niya. Hangko pa yan nga makuntak. In black nakmatanan. Awanan ti pangkuntak ka kanyanan. Ay awan amok di tabalasang ko. Di ka kumaagpabasulatan. Ken ado ti makakitkita ken ka iter aramidam. Ti panagbisbisyom. Dayta kuma ti panunutam, Lene. Pautangan nakman, Diana. Ura igatang ko lang iti 2 kilo nga bagas. Ha? Ala, apay akas ta titsura. Kas labi na ibay amet ng tibagim. May sistres ak ngamin. Naikatak pa yan iti trabaho. Iso nga kaslama bagti bakit di. Ala, sapay awan kwarta. Nga mabalin ka nga ikan iti bagas. Amumot ajak makaigigam iti cash. Ay, thank you nga Roda, Diana. Ayawanan. Hanakon nga pinapawitan di asawak. Kanabayagan nga in black nak. Anya, apay ngay. Ang kunga mo Ada siguro nang dadal kanya ka. Mariribu ka na nga perperme. Kasla mabagtitak ang pampanunot. Nag-ado ti utang ko. Ay sus, di mo baybay ang tibagim Di mo itulok ang mabagtit ka. Ay, mabiit laang, tenak mangala iti bagas. Ha? Ramon? Ay na, simbangpot ka mo gaya mo nanak ko. Una lang. Diyak imbagbaga ti sasangpot me. Tadyak kahit amamon ni Lene. Naimbag nga oras yun, Nana. Ha? Kastamot kan kabalasan ko. Adamot kadwam amasikong asimbangpot anak ko. Ay una lang. Iso ni Angel, nobyak. Na maamok ni Jabrod. Anya, malaala, sumra kayo man pa eh. Ay nadyak laing pagarop. Adamot gaya man sa bali anubiam. Una na lang. Katulagan tayo kumantikalay sa amin kin Angel. Ay katadda kada kayo dayta, anak ko. Apay nga kasta Ramon. Basta sukat nakmadlatan nga awan gap-gapon ha. Ado ti rason wano makagapo Lene. Iso abimao ti panagayat ko ken ka. Gapo iti ugalin. Iso pasensyakan. Anya tinagbasulak kanya, Maya. Nabayagan nga inimempun ko ti sakit ti barukong ko. Kapo katag iti agkakasakit apa nagsasaong kanyak iti. Ti panang tagtagibasit mo kanyak. Diyak limpadpadlaw. Apay nga kasta. Siyak ti asawam. Siyak ti kasar mo. I promise. Agbaliw akon. Hanakon nga agbisyo. Lading itak Lene. Ngam no kaano nga imblock ka iti social media. Dayjay mutten ti panangisinak keng ka. Iso pasensya ka kuman. Awaton ta kumaasan adata ti na ikari para iti tunggal maysa, Lene. Nay, hanya day taladawan akit kita am dun dyan. Agisim-isim ka mangkit kita di taladawan nga gembaw. Nagsiksing rod unay day iti text-meet ko ninong. Nagpintas siga. Pinatuludan na kami ni diladawan na. Kat ay na, nagsiksing. Kita mati bagbaga matiksmit mo. Ay na, kasla ka mo itimama ay tiluto dito.
Takaslag taw-tawan lang iti 20 na ita. Nagkinis ti kudin na kaya nagpintas pa iti pamagina. Ay katuan aninaw, taksila Diyos ako naman. Ay kaya no kasta, siguraduam nga ron adaytan ti maasawam. Tanay, mapanmutan ti tawan mo. O ninong, di kagdanag, tamabiitin ang maasawak ni Janice. Hello Janice, imawag ka man? Wan Jun, tamailiwak manan iti busis mo, anak sweet. Ay, kasta ka di Janice. Kahit kumusta ang iti aldaw mo ita? Kastoy, naragsak manin tanangig ko manin ti busis mo. Ay na, maragsakarak ba ta kita nga ibagbagam Janice? Kasla aglag to da iti pusok siya. Wen, nabayagtan nga ag-text mate. Ngam, tsak pa'y gayam amo ti tawan mo. Manutawan mo? 30. Siga ngay, manutawan mo Janice. Ay, kwa, Jun. At tawan naklaang iti nasurok at 20. Unak ngamin kay, saan ka nagkamalay? Makita kami itiladawan mo nga ubing kapay. Ay, kasta ka di, Jun. Sige nga, Ruth, tani. Ada customer ko. Lakwak pa isudawan. Ada ngamin grocery. Ay, kastaya. Alang nga ron. Bye-bye, Janice. Junjun, insan. Sa dino ti papanam? Siga magayam dita, insan. Itayak pa ang mga iayabkan kang amdinak mo ti kaskaso. Anda mga min kasarsarita mi ti cellphone mo. Aya. Uy, imawag namin tinubyak. No kasta, adan nobyam insan. Napintas ko nagsiksik. Ay ka, nasaya at ang aron no kasta insan. Tapno makaasawa ka matan. Ang kita amajay nasaya at ugali na. Uwan, insan. Di kayo madanagan, tas sigurado ka na anos ni Janice. Kahit sa dino nga ro ti papanam ngay. Di taman tersena, insan. Umayak man anti Belen. Ni, apay at tumalangkyaw kayo. Kasla darurayan nyo ante. Anda sapsapulan nyo? Ay na, Ignacia ka anakan. Tantan awak nga rog ni Junjun no ayan nan. Nagbayag mga agsublay. Binaon ko ngamin ita ijibang kaga mangalay ti bunga ti parya nga mawamutan. Ay na, kano nalabasak ita ijipun ti saba. Mayat ti tutugawan na ijay. Anda makasarsarita na iti cellphone na. Aya, ay naglokon day dyan nga anak kaw. Naangaran tay lutlutwag nga mawampay lang tay sagpaw kwa parya. Apay nga itakalaan, Junjun. Nalpasa ko na nangan nga itakala sumangpay. Jak na urayin tay parya. Iso na nga anak ko na. Pasensya na nang. Jak na puutan ang bayaganak gayam anak katugaw iti punti sa ba? Wenata ko na ni Ignacia akasinsin mawa nakita nakakano amayat ti tutugawam. Kanada kay inawag mo iti cellphone mo. Apay asino di kinasarita maya. Kuha na lang. Ni Janice. Text-mate ken nobya. Anya? Adda gaya mo nobyam ngam di mo yung bagbaga kanya. Inuray ko nga minti umno panawan anang. Apanang ibagak ka kayaw. Anya? Agad ikasar mo nga rudan no talaga kapkap na kamaon. Wanto, nana. Di kampay ngamin nagkita iti personal. Agkakasano nga ruda mama mo manaimbag ngay no di kaya kita. Sarakam anak ko. Wan na nang. Mapanak iti banggag ninaw. Inang managaradaw. Wala. Dublam ti panaggagit mo. Dalig, aga bawang kansan. Anyang agad bawang ninaw. Kat awam mo't bawang na sindak itay. Tuyong amin ti sindak. Apay, di mo amuti kayat asawa hindi tagat bawang. Dandanin agkasal. Ha? Ay. Adayo pa'y siguro mapasamak na ninaw. Apay kay, kumusta kayo na tinubya? Nasaya lata ninaw. Kanain kami nga ginawa. Kay, nagkita kayo ni ti personal. Nagdik kayo. Saan pa'y ninaw? Nek, anya kukuim nga. Saraki mo na.
Awisem, tarumar kayo. Tapno makapagkita kayo. Wan man nga rod ninaw. Sige ibagak to itinubyak kag sarak kami. Hello, Janice. Mabalin ka di nga agkita ta? Pasensya kan, Junjun. Awan pa'y wayak ita. Busy ak namin iti trabaho. Kasta ka di? Kaano nga mabalin? Diyak pa'y amo, Junjun. Ngam di ka madanagan. Tano na wayaak. Awagan ka adagos. Uwan nga rod Janice. Urayak ti awag mo. Maguray ka. Talaga ka di akas ta ti boses mo? Kasla maip-ipit? Uwan. Kastoy at talaga. Apaya kaslawan gaganay gayam, Junjon. Aglaladot ka, mate. Di na nga rod kahit asab ten titiksmit ko. Nana, tabi si kano pa iti trabaho na. Kanya nga rod ngay. Adan tulat ta sa bali nga aldaw apa nagkita yu Ngam, apay pulos asaan kayo pa nagkita? San pa'y nga rod na kahit ko umangang sara kami. Tapno makitak mo't iti personal. Malakot urayam amawayaan Anya trabaho na aya. Adda ka no grocery na, nanang. Aya, ay ka ba nangarod ano kasta? Uwan siguro, nanang. Anyat nagan na ngay. Janice. Nay, kanagnagan na pa'y tayam amok ijay ilay. Kumatangak banditala kum amang gakabsat. Manaw akilaw tigatangam. Naguray ka. Kasla nakita kan akabsat. Nang kita am kanyak ngay. Malagipay. Kasla nakita ka kami inay. When now, karuprupam na siguro. No, nay. Dayto yan, tigat-gatangam amangga kabsat. Naggapuwak ijay ilitay. Adda nakitak ijay. Kalaglagip ko la ita. No sa dino tinakakita kingkwana. Anya tinakitam ninong? Di impakitam kanyak aladawan titiksmit mo. Karuprupa na di nakita kay di ilay. Anya? Kaing ingas mo ijay picture na impakitam. Isulalaan ta. Bakit daya? Anya? Imposible yan ninong. Karuprupa na la siguro. Uwing nga ta. Uno saan? Ang mga dino anak na tinubiam. Anya? Ngam no kaya mo. Agkuyog tanubigat. Ntakitahin iti bagbakaking ka. Nakakita mo yan ninong. Grocery ka de? Saan? Aglaklako iti mangga. Ay, sa bali nga rot. Anino? Kaya no grocery tiniguso tinubyak. Saan nga aglaklako iti mangga? Hello, Janice. Kumusta kan? Nasaya at mo't, Junjun. Sika ngay. Mayat Janice. Kano tangay nga agkita? Sigurado ka kadi akayat nakamakita, Junjun. Katuan Maragsa ka unay no agsabat ta, Janice. Ala, sige nga Rod. Agsabat ta intong day off ko, Junjun. Agpaiso, Janice? Wen, basta ti kunak, saan ka makikigtut no agkita ta, Ha? Taapay kong mga makigtutak, Janice. Maragsa ka na kiti, Basta. O ala, sige nga Rod, Jun. Ta, orasan ti trabaho mi, Wan, Janice. Agan-anad ka kanayon dita, ha? Sagmamano talakom amang gaitangay, kaka Janice. Nay, kakabilin. Si kamo gayam. Long time no see, Wen nga rod. Ay, imakar ka magaya man iti pwistom nga glaklako iti mangga. Wan. Ta pinapanaw da kamin ijay. Aya, kahit nakiasawa kan. Wano talaga nagbakbakit ka na balasa. Ay na. Awan pa'y asawa ka. Ay, di ka mapukawan itinamnama. Dumtan tulat ta. Ay, wan dati maisabit. Wana. Nay, papanamanak, nakasukat kamay. Ija ili nanang. Agsara kami ita iti textmate ko. Aya, agkat ala,
Good luck kada kayo itinubyam. Sapay kumata maipasyarmon dito'y balay. Kano kaskasanaw tulagan tayon ti kasaryaw. At damot tay bakam kan lima ababoy mau. Isunti partin tayo no kasaryaw. Nakadayo kayo unay, nanang. Awan pa'y ti kasar. Di tanto matlat turong yaw anak ko. Hello, Janice. Sa dino tayan mon. Adda akong dito lugar apag sabatan ta. Mabiitin, Junjun. Asidriga kon. Magmag na ako nga agturong ditayan mo. Anyat kolor ti kagus mo gayam. Nalambasit. Si Kangay. Puraw abestida, Junjun. Ala, huwag nga rod. Orayin ka dito, Janice. Bye. Nini. Adama, sumuhad ang nakabistida, babae. Bakit mo't dahil ta? Aho? Imposible ni Janice dahil ta, Ubing mo ni Janice. Hello, Junjun. Si kakadiday ta? Ha? Uwan. Siyak ni John nana. Apay nga maamodak. Anya, anana. Unay kamatan, Junjun. Kat no siyak daytoy ni Janice. Anya? Siyak ti textmate mo ani Janice, Junjun. Isungarod ako nak, asaan ka makikigtot no makita na. Ha? Apay, di mo mailasin ti boses ko, aya. Uwan. Mailasin ko. Boses mo agpaiso dahi ta, Janice. Este, nana. Nagadayo mo ti rupa mi tiladawan mo. Ay, apo, pasensya ka, Junjun. No, naglibakak yun ka. Ladawan ko, idi ubingak pa'y dayjay. Ha? Apay kasla nagbaliw ti boses mo. Kasla bimak mo ti boses mo. Ay, apo, nabanduga ko na mangipipit iti boses ko amang papaubing. Ha? Lukas ta? Kaba ilang abaliwan ti boses mo? Uwin na, ta sinursuro. Tapno mapamati ka laeng nga ubingak pa'y. Anya? Apay nga naglibak ka, Janice. Este, nana. Nagbutungak nga men. Tama nga no dinak to kayat no maamuam abakita kon. Awang problema iti dayta. Ngam nasaysaya at kumano imbaga madagos tagpaiso. Ay, pakawanan dak Junjun ang saan kamot apilitan no saan na kon akayat. Itatanaamwa mo ti agpaiso. Di santa pa'y ang nagkita. Inayat ka, nana. Ay, este, Janice. Kun, napintas ka mo ilatang oray, bakit kan? Ha? Kun, mo ka nasingpet ka? Ada pa'y may sa ngayon libak ko ka, Junjun. Ha? Anya dayta? Jay imbagak nga ada grocery. Saan ka de? Las tug ko. Inbagak latikas jay. Tapno ad-ada ama inlab ka kanyak. Ngam kinapudno na aglaklako aklaang itimangga ijay sidewalk. Saan ang mo't arupat kwarta? Tapno aramidum tikas ta, Janice. Ay, sorry, Junjun. Mala, baybay amon da kita. Napakawan ka. Tay ayatin ka ta, Janice. Ay, nahagyaman ang Junjun. Ay, ayatan ka, mate. Nanang, adda kamen. Kadwak tinubyak ni Janice. Janice, isutiin na. Janice, sika. Ay, kakabelen. Sikati ina ni Junjun. Katuan. Ha? Nene, agam-amu kayo kadigin ni nanang ko, Janice? Uhan. Nabayagan na sukik itilakok amangga ni nanang mo. Anya? Wanan ako. Kanayon nakapatawaran itila ko na amangga. Astaya. Oo na yan apan nakairan rarana. Ay na. Kahit yung kadimo lang ni Janice nga agbalin ang manugang nanang. Ay ka, awang madakas na. Tabarokan balasang kayo, mat.
Pakaragsakak ano da kayo tagkagasat. Tamo ka na saya at ti panagpuspuso ni Janice. Iso analagan tirik nakken kwa na. Ay, agyaman nga ron ano kasta kaka. Nanya akaka. Nanang, kunamatan kanya. Tay ti mabi agasawa kayo ni ti anak ko. Kasla mabainak mo't mangawag kang kaitinanang ta agkataunan talaeng. Nanang kunaklatan Makapaikawa mo't adenggan. Ang mayos lata, mayruam tantaw. Diyos to jay kunak dun daw. Isuday jay ta nakita ka karuprupa tila dawan tinubyam. Kanya ngay, di sugayam nagpaisaw. Ninong, naiskam ka nga ron ano kasta dun daw. Ha, dapay mo ninong. Wala, taubeng di impakita na aladawan king ka. Baka magayam. Ang mga no anak na pa'y di intindaking ka aladawan. Uno apo ko na. Iso na day dyan ninong. Ladawan na kami dagtaon iti 20. Bakit abalasan ni Janice? Awan anak na. Aya! Kahit mulat na nga urikas jay. Uwan ninong. Awan mo't parikot iti dayta. Uwan, linastogan na kamay. Inlibak na, bakit gaya may? Nagkidaw iti pamakawan, may papaniti dayta ninong. Pinakawan ko matun, Ay, no siyak. Diyak kaya dadya para king ka baraw. Nagtairi ka baraw. Kasano ang makaputot ka ngay? Mangampun kami doon, ninong. Umay kayo doon, kasarmikin ni Janice, insan. Inton umay alawasan. Ay, kompormento insan. Diyak maipasigurado. Apay ngay, agkakaruba tayo mutlaan. Ay, amangan ngamin no matuloy tayo papanak no may alawas. Sapay siga kumatimay sa nga abay, insan. Mangkita ka langin iti sabali nga alaw minsan. Tanay, diyak masango. Ha? Pasensya ka minsan Diyak ngamin ni namnama kas jeti masawam. Ha? Anda ka di parikot itinubyak, insan? Naawan ngamin tiganas ko insan. Excited ak pa'y mga asawa kan. Ngam kas jay malagayan ti asawam. Aw, mo problema. Ura adayo ti ba iti taon minsan. Awan mo daldala pusin mi sa bali. Ay basta, mangalakan iti sabali nga abay insan. Adaw ti saan ang mangayat kanya kaparakin ka Junjon. Kusko sila pandak pa'y dagiti kakabagiyam. Kanuray ni ninong mo adagaw. Nagsakit ti panagkitkita na kanyak. Mana, bay-bay amila Janice. Saan nga isunat agbalin alapod iti panagkasarta? Ay, naimbag adda kabagyam adumar ay iti kasarta. Dumar ay daman kan saan. Ayos lahat na kanyak Janice. Problema tan no di da umay. Di da maraman ang tikarin it baka ano kaskasano. Isuda ti maawanan. Saan adata? Agyaman nak, Junjun. Mariknak ti kinapudnom kanyak. Gaputa ay ayatin ka, Janice. I love you, mate, Junjun. Ay Junjun, matukol sa amat ti aklaw. Nagadumot ti dimar ay iti kasariyaw. Uy, nga na na. Kunakit di saan nga umay dagiti kakabagyan tayo. Tadida kayat ni Janice sa para kanya. Anya asaan? Kano kompleto da? Iso da pa'y kidi ti nakakada nagbalbal ko. Madama pa'y lati kasar nga magbalbal kudan. Ala, bay-bay anyo idananang. Di ulat na panpansinan ti panagbalko da dita. Anya nga rod no may busay. Awan mabalay nanang. Ala ka, wala na. Happy wedding manan kada kayo kan ni Janice. Oy, Rosing, buludak man jay blender yo. Ay, usarak kumapay no madamdama, Mari Ibiang. Ngam na isublim adagos, sige, ipabulod ko. Apay, imot mo ti blender nga ginatang dedi Rosendo nga asawak. Katno ginatang na dedi nga blender para kanyam. Han ka nga makalibak kanya, Roseng.
Tanakalista amin nga ginatgatang na nga gamit mo, idi kabit na kapay lang dyan natayan nga asawa. Ha? Ipabulod mo, ano haan? Ay, sige. Buludom nga rodan, mariibiyang. Nay, anya manon day tan sangput mo ibiyang. Nagbuludam man ditan. Hangko nga binulod dato'y tatang. Adakar bungak nga makiusar ito'y taginatang da di Rosendo dato'y nga blender. Ha? Garanggan diyang da diyang nga Roseng. Agaw iti asawa. Traidor nga kumare. Ibiyang, natayo day di Rosendo nga asawa. Anya pala ti pagsilusam ket nabalo ka nga ruday. Bastahan ko nga malipatan tayo naramid da diyang nga Roseng. Agasam data, iso tinapnapanan iditi sweldo da di Rosendo. Ado ti ginatgatang ni Rosendo nga gamit na. Iso nga makiusarakmat, taasawak ti matang kadagi jay. Anya? Lipate mo na ita anak ko. Di ka gimulay tigura ta mali ti kasta. Si kamot laeng ti marigatan. Ay, basta, nasakit lang ta tinakam ko. Traidor da diyang ako mare. Awan babae na. Ibulgar kon to pa ija asawa na ti sigud nga aramid na. Ay, sus, di mo aramidan ti kasta anak ko. Riribok laeng ti parnuayan na ita. Sapay kakaskasar dalaeng iti asawa na. Ay, haan nga kamkamali da diyang aruseng. Tano siyak ti masuron talaga nga ibagak ija asawa na ti palimad na. Saan man at tila aramidam? Di mo riribukan tinapintas alinangan da iti asawa na. Agparbeng ka kumahaibiyang. Ni kumarim samat di limabas, Roseng. Ah, wen, ni mariibiyang. Apay nagsakit ti panangkita na dito balay itay limabas. Nagtadam di ko silap na. Ay, kwa. Style na laang dayjay, Fred. Kas di at talaga ti panagmatmata na dayjay ako mare. Kaslaad da ngamin kagura na. Awan, kas di na laang dayjay. Ngam nasingpot dayjay ako mare. Kas makita mat, kanayon nga umay dito'y balay. Wan nga raw. Tila mabulbulod na no umay dito eh. Kas di kami nga agkumare, lakay. Agbinbinulod kami iti gamit. Data. Nay, anya day ta ikarkarton mo ibiyang. Dato'y man blender. Nakita nga minti presyo na ijemol. Nagninamat gayam dato'y. Apay nga ikarkarton mo. Isubli mo. Masapol pa lang ikarton mo nga isubli. Ay Anya nga isubli nga ibagbagayomat. Idulin ko tanangin na dato'y. Ha? Anyo nga ibagbaga nga indulin ko Ibagak tulatan ka ni Rose nga nadadal. Kat imbelang kon ko na. Anya? Ay sana nasaya at tikas na nga aramide manakaw. No binulod mo, isublame. Di mo tagikwaan. Kat kwarta mat dadi Rosendo tinaigatang ito'y. Asawak tinanggatang ito'y. Wen angam inted na dayta ka ni Roseng. Bay-bayam ka din. Di mon almanay na nakaw. Han! Siyak nga ro ti original nga asawa. Siyak ti rumbang nga mang tagikway to'y tatang. Ibiyang. Inutakit di nga bunagan amin dagijagin at gatang ni Rosendo idi Nakalista dagijagin at gatang nakat. Ta pinalutpot ko amin dagita kanya na idi. Anya? Iso nakit din ti mayra nun. Sapay nagngingi na gayam dagijagin at gatang na idi. Bawiak amin dagijagin intad ti asawak. Tanuhan, ibas kag ko kinilakay na tibulok na. Buludak man pa di rice cooker yo, Roseng. Ha? Us-usaron mi mat di rice cooker mi, mariibiyang. Rice cooker tayo amin da jay, tada di Rosendo tinanggatang. Apay, takunam, hangkong amo. Amok! Jay, 10 cups nga rice cooker da jay. Ha? Sige, ipabulod mo, tay subliak to no makaluto Isublim nga rod adagos taagluto aktumat anya. Wen! Sige, ang kalanan. Wen gayam. Jay blender nga binulod ko, hanmatan nga aganandar. Impa-repair ko pa yang kuna madjag re-prepare nga han kanon nga ma-repair. Pinarigat mo sa mat ngamin.
Saan mat unay anaus-usar dayjay? Ay, sayang nga rod ano na dadaol. Sapay nangina dayjay. Ay, awanan na. Imbal lang ko. Tahan matan nga ma-repair. Sige, yung kaalanan di rice cooker tan buludak matbiit. Mabiit laan nga rod. Taik katagti kargana. Maala, sumrag ka pa'y Ay, ihanan. Urayan ka nito yan, tiridaw. Apay ngamin, arwamom dayjay a babae, anak ka. Di mo ngamin itad amin abuludin na Paayom mo't sagpaminsan Narigat mo't nga rod apaayan dayjay a tao nanang. Tamang riribok mo't. Pinangtaan nak ngamin. Ano jak itad ti kayat na. Ibaga na kanukin ni Fred nga asawak ti may papan iti napalabas mi iti day di Rosendo nga asawa na. Apay, no ibagam ngamin kin ni Fred, ti may papan iti dayta. Ipudnum ti amin kunkwana, tapno awan ti pagbutbut ngam. Mabutengak nanang. Kun mabainak iti asawak. Amangan ngamin no bumaba ti panagkita na kanyak. Kat amangan no maupay kanyak. Kat sinaan nak nanang. Ay na anak ko, no talaga mo't lang ay ayaten na ka ti asawam. Oray anya pa'y tinapalabas mo, ayaten na kantulat ta. Saan nga umdas dagita apakaupayan na kun ka? Basta mabutengak nanang. Isu asaanan. Wan ngempas pasurot ka kadilatan iti dayjay nga ibiyang. Awan agruam dayjay a babae, anak ko. Nangalaam manan iti day ta rice cooker ibiyang. Binulod ko ken ni Rosing agasamat data nga ginatgatang da idi. Kitaan nyo quality dato nga rice cooker. Dato yung matje brand nga nangina. Damot rice cooker ta. Apaya bimulod ka pala. Pakinabangan tayo mati na ipundar Daddy Rosendo Apay dayjay langkit din nga Roseng te makinabang. Ay, anday ta kamanin ako nak. Sarda nga man ti kasta nga aramid mau. Di kalaag ba ay? Kasla kalaag bibisino ni ti kasta nga aramida. Basta baybay anda kadi. Adu pa iti buludak kanya na. Bulodam, wano dawatam. Bulod dawat mo nga mencar aramidam anak kau. Dakdakal nga rod ti karbe nga kadagito nga kagawaan. Tasyak ti legal nga asawa Daddy Rosendo. Naglalay nga da nga Rosengay. No tagikwaan na dagitoy. Awan karbengan na nga mang tawid iti naipundar Daddy Rosendo nga asawak. Siyak lang tada karbengan na kadagijay tatang. Awanen, saan manen ang naisubli tay rice cooker tayo nanak ko. Awan paglutuan tayo itiin na po'y. Agluto tayo pa'y laang ijay burner, nanang. Gumatangak to laangan iti sabali. Apay ngamin adi mo sublyon. Kukwam mo day jay anak ko. Saanan, nanang? Taamangan no pamkwatan tumanan ti panagpungtot ni Ibiyang no aramidak ti kasta. Agruam mo day jay babae. Kaslasig siguro ang mga ala kadagiti kagawaan tayo dito'y balay. Ipabarangay tayon san. Ay, saan ananang? Saan tayon apadakkelan dayto abanag? Ay, nasingpet ka unay nga minanak ko. Iso nga isyi-isyan nakalaang daya babae. Ay, sungatak san ti awanan bain. Dila agbain iti kasjay ngar aramidan na. Baybay anyo, nanang. San abale? Taitid ko la aming kankwanan dagiti ininted idi ni Rosendo tapno sardengan na kon. Anya, ay, alagarod may mayat siguro nga agpaiso no kasta ti aramidem tapno sardengan na kan dayjay a babae. Adani bakat mo, Fred? Adam at mare. Ngam ada ijiban nyo, agdigdigos pa eh. Sumra ka Urayam amalpas ni Roseng. Agyaman na ka nga rod niya. Ay, umaya ko kumaalaan dyan washing machine nga binulod na idi. Ha? Binulod? Kukwam da dya washing machine, mare? Uwan, kukuha may iti dadi asawak. Nabayagan ada dyan nga ada kanya na. Iso nga umaya ko man sublian tani o sarak man mat. Kasta aya. O sige, urayam nga rod biitan dya asawak, mare.
Agyaman ka tadyak imbaga tagpaiso iti asawam Roseng. Imbagak nga binulod mo lang ti washing machine. Hangko imbagbaga nga ginatang da di asawak da dya nga inregalo kanyam. Ha? Sige. Alang umon ti washing machine, Mari Ibiang. Talaga nga ala ka. Hanan nga bulod. Subli akon nga talaga. Sige, itad kun. Kan uray dagiti daddo maaginatang day di Rosendo. Alang umon. Katwa na! Naimbag man ta nakarik na ka. Kasta ko mga talaga ti kayat ko nga ibagangam medyo mabainak ngay. Uray ano kat adamat latabain ko Ngam, anya nga dagiti itad mo. Sigurado ang mga kompleto ta nakalista dagiti intad day dila kay ko kanyam. Alang umon ti washing machine. Air fryer. Napuskol a kurtina. Dua a kutsyon. May isa a cabinet. Kantay TV. Ada pa'y sa lasit. Apay, ti kunamhang ko nga mo. Kwa. Siyak tinang ituloy anang bayad iti dayjay, Mare. Tahulugan ngamin. Binayadan la day di Rosendo ti down na. Ngam siyak tinang ituloy anang bayad. Numanotin down na, isotated mo kanyak. Ha? Apay, agreklamo ka? Ha? Ay, sige. Itad ko, Mare. Kanjay duwa nga dadakal nga timbakan plangga na ayan dangay. Adda ije paglalabaan. Sige, alaumpay dagi jayan. Tapno malpasan ti saritaan Mari Ibiang. Di kalaagbain iti kasta nga araramidam. Di mo palang aron inakukos amin na kagawaan ni Roseng iti balayda. Binaklay mo kuman apat iti balaydaan. Kita ak nga ro jay bubida dakat. Kasla na baliwan. Wartan sapay ni Rosendo ti inusar day jay. Ay, naawan di talista di mo almanain. Pati na ita bububi na pagintirisam. Masursurunak nga ron iti day jay nga babae. Jak malip-lipatan ti panang gulib ti asawa kanyak. Gapu kanya na. Lipat mo na ita kunak lang arunay. Natayain ti asawam. Nakiasawa mo tan ni Roseng. Ang musika, di ka pala makamove on. Sana bali ata na alam mo't amin ay nakagawaan ni Roseng ang ginatang day di asawa. Makalipat ka mo't siguron. Hangko nga mo. Kumporme tatang. Ne, mayat mo ti iinuman nyo ito store. Kamot ibya. Huwag may kachat. Agsa tayo, Maray. Katuwa na. Nabayagan nga hanak nga nag-shot kat. Ay, anyat pulutan nyo itangay. Agduduma, Maray. Agorder ka itinumam no kayat mo. Ta bayadan men. Agpaiso. Sige man nga rod. Diyan unay nga napaite kayat ko nga inuman. Sige, Maray. Mangalakan iti inumam. Umunakpay, mga paray, tanay. Maulawak mo tayo. Nasubrak santin naginom. Agaway dakmatan ta, nabarta kakmatanan. Ha? Agawid kamatan, Mari Ibiang? Katuwa na pareta, nabarta kakmatan. Agkuyogtan nga agawid niya, ta itulod nakman pa ije. Balan may sa kanto agawid. Ha? Ay, ikaw mo na. Ay, talaga yan. Wala, mapantangarudan, Maray. Agyamanak iti panang itulod mo kanyak pare Fred. Ngam sumrak ka pa Ha? Ay, saran, Maray. Agawid na kung tanay. Rabi una yan. Oh my kakindi. Di nakikuyod na, Maray. Agawid na ka. Ano ti man nagdakdakas itan nga panawan. Baka makasalaw ka iti hold upper. Wano kidnapper. Iso nga maturog kan iti balay niya. Agawit kanto no para bangon. Ay, sige. Dito yung arudan salas siya maturog. Ay, ihaan. Adyo tila mo ito'y. Ije kwartok ti pagturugam. Kalablaba dagi ulas kanpungan ko. Kanja ap te kamak. Nabanglo dagi jay. Umay kan. Hangkang agsasao at baka mangagna ka ni tatangko. Agsininyas talaan niya. Itan, maturugtan.
Kasta, ag-ida ka, Fred. Dumundan ka ito'y, Nag-adayaw ka mat kanya. Huy, hangka pa nga mat maturog, Fred. Ag-istorya tabasin. Fred! Huy, agmulagat ka, kita anak mat. Fred! Ibiyang, apay adi mo inseratiri daw idirabi ay. Ha? Asino takadwam di takamam? Ang kayo nga natagariman, tatang. Ay, mariing dito kadua. Asino na ita nakatalikod na kadwam? Asino na ita alalakay? Doobiyam? Nakunakan ka amang yawin ka iti lalaki dito'y balay. Kat dito'y paisilid mo ti pagturugan na. Tangiwat yung kunakat. Ngalaw-ngaw kayo mat nga. Yung kayo man ijay. Mabiit man lang. Ha? Di mo't Fred dahil tao yung asawa ni Roseng. Uwan. Anyati kaya't asawan dahil tao yung ibiyang. Nabartak kami di rabi kat simurot mat kanyak nga nagawid. Crush na kano ngamin. Aniya? Ay, sana mabalin dahil nga aramidam. Pagawidam ni Fred. Mayat pala ang matiturog na. Ang kaya ko'y di ijay. Handak man nga pakibiyangan iti kayat kong aramidan. Si asawa na tao. Mismo pa'y ako marim kakin asawa. Kat! Inagaw namat ide kanyak daddy Rosindo Ha? Ay, aday ta ka manay. Di naksukiran ibiyang. Sana sakti pagpungtutan. Basta awan bibiyang nyo kanyak. Rumar kayo kay dito yan. Darasan nyo. Roseng balasang ka. Pangasay. Sumurot ka kanyak ta in kayawid di asawam. Ha? Apay tatadado, ayan ni Fred. Adda iji balay may balasang ka. Tulungan ako matapnusa na mailaw ang asawam ijay anak ka. Ha? Anyat kayat yung asawon, tata? Traidor kang asawa. Nako, awan na mo kiti bagbagayo. Awan relasyon mi ka ni ibiyang. Ay, adda mata. Hanmon nga ilibak, Fred. Tanangam ti panagsasaw mi ibiyang. Tamabalin ka nga idarom iti kastangar aramidan. Ha? Rosing bakit? No naturugak man iti balay da ibiyang. Day takit gapo ta pinilit nak, tanabartekak. Ngamkit di. Awan na pasama kiti nagbaatan mi. Tanakaro ti bardak ko. Ure nalukay nga arakop. Awan na pasama. Agsasao ka di iti ang paiso, Fred. Wen Rosing, patinak ko ma. Ibiyang, ibagam ti agpaiso iti asawak. Pangasim, hindi mo dadaulan tinapinta sa alinlangan mi iti asawak. Ala, uwanan. Awan na pasamak iti nagbaatan ta. Awan relasyon ta. Isungar aramidak ti kastoy. Takayat ko lang ngay parik na iti asawam ti kasi ti parik na nakanyak edi si bibiyag pa lang ti asawak. Ha? O anya Roseng, ready kan? Ah, Nga maamuan ti asawam ti nalidam nga palimad mo. Imposible nga han nakapailang nga sinaan no maamuan na nga kabit na ka ti asawak edi si bibiyag pa lang. awan rumbang apagbut nga. Taimbag akon kin ni Fred ti amin. Ha? Wan mare, ammo kon ti may papaniti dayta. Kat napakawan kon ti asawak. Kat uray anya pa'y tinapalabas ni Roseng. Ay ayateklat ta. Awan tinagbaliw kanyak. Pumanaw kayo nga rodan. Adula amin nga ibagbagayo. At si Karoseng, hangkang agdanag. Tawan na pasamak itinagbatan may asawam. Huh? Pagan ano kumamat data nga asawam ngay? Awan it surana. Si kansa lang tinailawan kanya na. Huh? Pasensya ka, no imbagak ka ni Roseng, ti kaadda ti asawa na diti balay. Diyak nga binkayat ang mailawan ka, anak ka. Diyak kayat nga napakasarsaritaam. Diyak kayat ang makabasol ka. Nagbasol lang nga ruden na di asawam. Saita, agbasol ka mag. Saan kumamit anak ka?
Uwan tatang, naamiris kon dagita idirabi eh. Uwan, bidot da dya nga inaramid ko. Bunga lang da dya ti sakit tinakam ko nga han nga maikat ito'y barukong ko. Siyak matlang ti marigatan no hang ko nga punasan data nga tinartarakan ko nga gura. Inay ay wanak nga minday dya nga gura. Iso nga di makal kathan nga naikat. Nagramramot pa'y. Ngam, siyak matlang mati marigrigatan tahanak nga makaturturog nga nasayaat. Iso nga usto dya kanayon nga ibagbagayo. Iwaksi kunti sakit tinakam ko tatang. Kat masapul nga mamakawanak. Iso nga kasaok to ni Roseng ta agpasensya kanya na. Ibagak nga peace kami ta pakawanak kun. Ay, agyaman na. Ay, napakaragsakak na itang imbaga manakaw. Kasta, tirumbang. Suruwam, ti mamakawan iti tao ang nakabasol kin ka. Tani apo Diyos tupay kat mamakawan. Datayon tulakit din, aparswa na laang tisaan. Iswa sigay, inkanto nga rog kasarita jay kumaraym, anak kao.